depende tópico ne saída. Depois de ita preparar o tópico idane, ita tem que decidir. Ita tu uja media saída ou de bahalo apresentação. Dalam dia kita hotu ita surmal kali iha hamne channel oleh Freitas harus espera kata kau sur ita bosira condição bediak tan ita fiar kata maromat neben samne grasa na fatin ham tu ko ita hotu. Diak malusira hane sang iha video dahuluknya nebe mak kau fosayona kona ba etapa baji kulima molo katu ba iha halo apresentação rumah. Neduni iha oportunidade ohenia hau hakara katu bahas detalhe kona ba etapa lima. Kita haluha like subscribe nomos bel hamar kita buat sina seno atau ingin hau upload video fongkal kita buat sira bel hetan asesu ikar kita buat sira sente kata video idane iha benefício beta buat sira kita haluha share beta buat sina bel sira liu si media sosial lo tane bema kita buat sira iha que oportunidade ohnia hau cara katu kuliah detalhe kono ba mensai ta halo preparação início atu bele pa halo apresentação rumah hau hatona kata primeiro ita precisa hatene topik una beta tu bakuliah segundo ita precisa hatene ita ni audience ne sede tolu ita precisa hatene ita tu kuliah evento saída de hat ita precisa hatene tempo ka bahira makita tu bakuliah e lima ita precisa halo preparação dia ita se kuliah primeiro tópico nebe ita tu bakuliah. Tópico nebe makita tu bakuliah, primeiro ita precisa hanoin, ita precisa preparar tópico lá. Exemplo tópico ne kuliah konaba higiene no sanitação. Ou exemplo kuliah konaba ekonomi perbankan. Depende tópico ne saída. Depois de ita preparar o tópico idane, ita tem que decidir. Ita tu uja media saída ou de bahalo apresentação. Apakah ita tu uja media hacker ke flip chart ka ita tu uja projetor ita precisa hatene se hau precisa flip chart então hau prepara flip chart hau buka spidol se ita uja projetor então ita precisa atu husu que era sona projetor ne iha kala ita idane kona ba media pois tolu ita precisa hatene ita ne materia tem que domina lah significa kata kau hambri kolhe tambah ita laos bakolhe tuir ita ni hanoi ne lai ita precisa hare buat nebe mak kita hakerek mak kita explica ba ema mai bia kita halu kata ita tem que domina para ita bele halu explicação nebe dia e nomos menhire pergunta rumah kali kita bele hatan hodia tambah ita ne presença iha sucesso menhire ita hatu ita ne matéria ne hodia tore mata laos hatu onede mai bia sonsa ita tu hatan pergunta sira memang kita na audiência sira fo e hat ita precisa hatene kona ba duração tempo ne beta tu fo exemplo duração ne 15 menit ok ita prepara ita ne matéria ne usa para depois ne bela to 15 menit ne hotona ou liu ituan mai be la liu dog atu ita bela fahemos kona ba usa tu ema bel husu perguntas mai ita tambah idane importante tambah nema kita tem que hatenamos kona ba tempo ita tu hato ita ne matéria ka ita tu kuliah oin e baseia ba tempo idane mos ita precisa atenção kata mais ou menos semana hirama ka tu bele husu pergunta tambah idane mak ita precisa hatene tempo selai oshida ema barak husu ita mak han tempo naru kliu tambah ita precisa hatene tambah nema ko ita dehan ita ba iha mais ou menos tu fale mas kita se explica kona ba mais ou menos evento seda então ita precisa hatene mais ou menos emana hiramak bele husu pergunta iha momento neba oi primeiro kuliah kona ba tópico nebe mak kita tu kuliah nebe mak nie iha sub iha lima nebe mak kita precisa preparar kedua ita precisa hatene ita ni audience ne sede ita ni audience ne sede ka ita ni participantes ne sede ita precisa hatene ninia background se exemplo background escolania ita precisa hatene sirane idade ne rata-rata hira fetoka mane rata-rata exemplo iha municipio Lautengkarik sira kebanyakan husi makasai ka makalero ka fataluku ka ita precisa hatene tambah atunune mos wahira ita hato ita ne materia ita bela par selai
ita kuleha oin emala compreende ita saugati de ita bahalola com tempo. E além de idane mo ita precisa atenção ni hane ba, mo ita precisa aten ita ni audience ne emala rata-rata si religião seda. Tambah dalam rumah ita kuliah, ita secara tidak langsung ita kuliah buat barang, ita precisa aten para, depois ita quando kuliah buat rumah, ita esforço atu cuidado ita ni lefua. Tolu ita precisa atene. Ita tu kuliah evento saida. Evento saida é importante também atu nune ita precisa atu haremos konaba unsay tahatais. Né importante. Unsay tahatais. Então, e depois atu menentukan mo ita ne cara preparação. Também exemplo halasan ini ita uja media projetor ka flipchart ka ita tu harus catatan deka, ita tu harus isang ita tem que hatene mo ita tu kuliah evento saida. I evento seminar ka, workshop ka, acara familia niang ka, partido político niang ka, ita precisa hatene dane para depois ita bele halo preparação ne be feito. Atu nune kali kita toh ne ba buat seluk mak musuh se ita resolve. Mebe ita tem que preparar kera sodia. Hat wahira mak atu kuliah. Idana atu kuliah liu kono batempo. Exemplo, iha loron nebe, iha daderka, iha meudiaka, iha loraika, iha kalang. Idana mempengaruhi tambah tu irhaun experiência. Ita precisa kondisi nebe fit. Ini salah satunya ditentukan oleh waktu. Tambah beben exemplo dader, ne beben emang semangat. Iha meudia, darma emang sebaru. Halo raik ne emang baruk-baruk. Então, halo insapar depois orsida ita bela domina situação idane iha momento ita halo apresentação. Então, ita precisa hatene hahui hasa tempo pra ita preparar anquera itane mental, ita mus prepara itane físico, e depois ita mus prepara anqueras kata orsida itane gaya atu kuliah ba ema, itane liang atu kuliah ba ema parlian makaskan atongka, idane ita precisa sukat keras. Tambah quando der, semangat ita lima ikus liu, ita hahu halo preparação. E a preparação ne primeiro, label haluha. Hanoi buka uensa atu convida buat dia koto tama itani kaputa klaran, atu membentuk itani rasa percaya diri, ita bele halo apresentação idane hodia tore mata. Segundo, hahu prepara materi sirane, prepara kerasona. Ketika laptop ka, haker ke flip chart ka, precisa prepara. Setelah prepara hotu, labele halua atu latihan, tuan. Latihan cara masuk, latihan ita menyampaikan materi, para ita bela kontrola kera si ita ne oras. Oh, mais ou menos how quando halo apresentação hansane, oh how oras hansane how remata. Ita bela halo moris alarme, ita hare oh ternyata liu. Então ita troca fale ita ne maneira, o satu ita treino fila fale, ita bela tahu espelho rumah hane ba ita latihan. Latihan para ursi ita ne cara ita gerak, ita ne liman, oh ita hane sang uja ita ne oin, secara spontan ela harus dibuat-buat. Ne liu basiran memang exemplo primeira vez. Basiran ne bebe kona, ne bye-bye ngona. Terus parte ne memang importante liu, mag ita tem que kuasai ita ne flip chart. Kaita ne materi ne beta prepara, kaita ne slide. Quando ita kuasai ita ne slide, kaita ne materia, ita hatene, quando liu ita ne slide rumah ita hatene kata, ne liuona, então ita fila fali, ita baca Excel materi ne bema kita hatone la berkesinambungan kala tutan malu. Tambah yang momento ne bema quando ita hato materi ne holadun dia, iha momento ne ba, ita ne mental situn. When hira ita ne mental tu ne tang dulu na ne la kleur ita ne kosal mental maksuli ne ilhatene ita tu halutan saida. Kata mental kan importante, per depois ema bele domina ni nia when hira nia hetang dificuldade rumah nia bele manager keda se momento ne ba. Idane maketa pabaji kulima ne bema kau explicar no baita botsira how espera kata ita botsira bele comprende bot balo ne bema how explicar no yane kali kita botsira la não comprende kaya pergunta rumah ita botsira fo bele fo comentário via opos atu no ne hira haule o kali kita botsira i hahanu rumah ha bele hakere kia comentário atu no ne hira haule kali how bele simu ita botsira ne sugestão e how kali bele hatani ita botsira i ha comentário sira kita haluha like subscribe nomor serba ita botsira maluk sira kali kita botsira sente kata video ini importante e kita haluha hamor sita botsira sino atu hira how upload video phone kali kita botsira bele hetan acesso. Obrigada barak baita botsira ne bemak hari video ini tore mata ita se hasoro malfali e how ne video tu irmã. Obrigada, tchau, bom dia.